David Akasia, Reverend Michael Wambua, give example of a Bible couple who both provided together. I can give a lot of examples. Kindu chambe wasisia akaingema Bibiliani. On them mateka la amana. Maya thukumi. Mayeka la amana methia wanasiendo sio. Wasisia ola mundu muka wa nengiwe mwana wabojewe ni Elisha. Akwata mwana. Wa musisia wa mwene ai muthukumi. Nundo na Elisha muyeni nene na nduma kwe ngunenge chao. Gunene na nene amweji ya nduma kwitu ni mesi. Etha ni mali ni nayo. Thina wakwa no chao no mwana. Which means mundu mukozu ndai mundu muka muthei. Davina. Wasisia mundu muka weta wa Abigail. Mume weta wa isitwake yula. Wasisia on them maya thukumi na mundu mukosu aimwe kubikia ni watetege chao family yake asunando maya thukumi make musi wasisia mundu weta wa mundu muka uweletwe ndini wa ibuku ya ndimo 31 mundu muka ula waile anene tota mundu muka mumanthi wa muka kwa tetene akathio manda mume akomete akalika akamanda akaiya kona miunda misio akathowa aketi ya mume akamwendo wiye munda isu ni Biblia ndimo 31st mundu muka mwailu wendo soma neza soma kiunika no manekana mundu muka ona ending wa marriage ni wale kwitha a contributor kana ni wale kuchangia kutetheza musiusu ni kana musiusu ukaungama sitasia mume Abigail neba eta wana bala na bali man jambo mutumani. Seriously? Honestly, that's what it means. And isn't it a good argument na mazito mundu ata mwana manshata. Mundu gulazi. Uwe kana omoza mazito kula makozoki uwe aitu vyanganya. Anyway, tusonga tinambe kuma kuli asuni mind na kuka ni kwa pasa no wanenga examples isusi katika Bible na ni kwa tia Gilbert Mwale David ni wa ile wa Daniel Kioka kasi msalimie mtumishi tunapata vipoa kunga likosia wa monyo Joshua Muria kasi likosia kia ni county ni etitwe bamwe masini kule binda Yesu andulima atumia family planning Osunda mienda Osu adono tedu ati na kini kitu amabundi wombola ibinda Yesu iwete tukana ni kwa atumia wa family planning ase Biblia ni wete tekim expressingly lakini wasisia misi mingi yebinda Yesu yayo mipangide neza family planning ambangi mewa family planning masembe andawa mewa otandawa forgetting that family planning tindawa family planning simply imanirasia kuvangithia musi waku kuma nondo utansi undu ukwitha wilie that is yana witani tiata ndukasia esiana mbingi utatotha kwea nukona sithuke na sindu cia muthembosu all meaning no kubanga musi waku with the chao with the way museo palipa no Biblia yaite kana by family planning lakini be bandu Yesu waisi ati mundu wonde kwenda kwaka musi wake aile kwamba kwikalande akavangithia na katala galama nikananda kaambie na kati aisindwa kwa unito tatu family planning na kutumia whatever lakini ni tutaitwe twithe aduma upangithia nesa na kwitha andu mami thangu Kenny muli akasia endene Peter Pinches zaite usuwa family planning jongono na jazingi ayuze mando excuse yasi gati aje ozenzi na uduzuzia wewe kama anaza tuko wengi by the way tukitokwata ni wauzana tutano na wanga uzi atwili Kenny muli akasia salimia mrembo anachukua kamera masi usuno gatani wewe tina kumbe ni karembo kagedio muno sini ngona mundu interested bau ndo ni diombe yangu nenge namba 5 I can see it like ndimo nenge nondo anyway peongea kulete miaka la misio ya kutwana pasa miaka misio ya kutwana ni ndo na ni very honest especially miaka la misio ya kutwana ni twaweti ebinda yingi batwa aze mutwana we stages chameze na babe umundume miaka la misio ya kutwana kwa mundume na kwa mundu muka kutwawa na kutwana twinena practically speaking ni between 20 na 28 lakini pasa 20 mondozu no yanete ku mondozu mukomau piu mondozu no
mundu suni mukoma pyu tene matwa wa mea nini muno mwaitu mamyolonzi aite atwe muini na wayete siana ni umwena ninye wetina makaumela onde na kindu kimu masi andu matamanani kieka ngonenga example nzio practically speaking one ni pala watu ailwa kana pala watu awa ni no pyo tegemea most of the times nga ya mwathi mwasiana no bosi aila no mana na twiwa whether no siana walo siana wina energy ya usemba nasio nondo siana sienda musyi ukuparticipate ndeno wa maisha mo na musyi utena vina wa usemba na siana na mmea usemba na siana nde anasia siana nesa kwa mundu between 20 na 28 mundu between 20 na 28 mundu su asia ena mwana usemba na siana around na kwa ya siana nesa siana chopaza ati 20 wina we bambe kwani boya ni wea niwezi masi ekangu ni mutedi sindu imwe ndukatate kuyananisia sindu na ilainge kwa sababu na yuko tutaza life family ni plan yao nundo at let's say 2025 ando amu maimbo ame school ni maamini school na meredi kutwawa kana kutwana ando afi mailotwana paina thina na makasi asia nasio ombola nundu kila andu me uchumi la wondu mathukuma kwe andu meani to kwa musime ona indo sio miona miunda yo andu asume sawa sisa ngitwa nangana kuona kotwa ile kwikala a certain life ni kana twikale happy life kwe andu me uzindu mbingi na maingo happy life ko twikenda kupush andu munu nziane yali kaimu mandeli kaimu andu asume sawa na andu asume na bina first of all andu asume na bina wa unena andu asume na mea kwikata kwikalanya andu asume na mea kitandani maingi mena bina tauni bo life yenjoyewa tio kotwa kutwa no kuiye ukethia ono ikati mongo nukaya withio kama inuka maje ya mongo nokona na kuivinda yako iwasele ni wasele iwe for me nga utabinya na twanye ni na miaka miku around 28 29 na nikeko munde ndi wa indi life yakwa utwana wena mbao ni twana na bitiu changu no 24 nikile ndi mina college yo whether ngana afanikiwa ngeno cha mundu na ndisiasa na sia kwa tene haraka ndiye asiana sia kwa secondly ikezabu ya retire eloku wazo mamba pesa mtu no sia la kana sia twasi for example watu wa wena miaka 40 na wipicha miaka 42 ni wasiaka na kakukambe tatabika na kuka ebicha miaka ya college around 20 years ndugala we ko 70 wena miaka ya nato ko 70 na kuiko ka chao kambe kwa probability ya kana dwe ya mwana osu agumba kamine college evo wethia we mukopyo uzi akana kakumu no mwa mutumio kela we yokela kana kona visiting andu mezani wani babu yubo mwana ongewazi onda bya mwazani we the wazi kana mukukaini na mwakende tekakele tuke school akaenda ukona ke koko no kamudhomo mukavati teka mami tapia tata ndakambele kwa school chana siya mukupo simwe chazi ali babu wakwa nukona nundu wakusela ni embarrassment ni embarrassment na mabina maingi energy so you know na wendozi museo wende tekana ku wendozi with our reserved kwa esugo timwana wendozi muse amino kwa kada mama amino kwa pe wendo nenga wenga is special wa kwenda esukwe na you either no asele iwe eko kwenda ile jana siake na in the process ya kusiendekeza aikitozia nanga bandu bakwikata bandu ba usiaka ko utwana tene etha ibatoneka au mea kaikala munu wa mina kwendwa na kwenda na twana itene muziasia na senu tene ila mu kwenda isiana na mwenda na maisha mazio na muyenjoy life ila mwina bina ila mtu na mala mukai kundu kwenu muka enjoy na mukandungia mubea Makboya kasia pasa kone senu nesa kini muli aitema weli mwala tuko ndani pesha bigyomo kulete na nene wenzeke isu pasa siya kanandwa ilete ukoma na mundu ebindani ila kukwitwe kwenye musi. How true is that?
according ni kithio kituka na ni cha no kisisi in different perspectives kinu chambe ni kithio kwa ndu ma kithio usino ndu matomaika ndu ma believe yawe ko wathocha kikuingi chuni kithio na kwa ndu ala mesingai ndu ati ya asithio cia muthembo ni sindu cia betwe ni sindu cia betwe lakini be perspective ingina for me is the most important no isi yuku koma na mundu mabinda mangi ni kusherekea nundu withani stare it's having fun. Yes, it's having fun. Yes, na goki twene no losio ti usio kwimbwa na fun ila kwina mukwiwe ti usio ko ukwa ketumichu no usio ukethia etha mukwiwe mukapanga nai tuika enjoy life nundu tuikione twambe kuya na twamina kuya tukasiokea chao tukasiokea maundwa sumara